Assalamu alaikum. Kımmatlı Bazar.com kanalının görücüleri. Bugün 26 yanvar. Жалал-Абад шаарында Уна базарындабыз. $360.000. Abimin bardım koydu. Mertez 3 360.000 değil. Mertez 3 sizlere karıştı. 350 Номер жоқ екен, берік номерге чала береді. Хорош. Мына мұрынқы серый Мати 3-ті тарттық, ошо чала бересіздер. Автомат. Assalamu alaikum. Bas neçe doz? 380 avtomat gene. 380 deydi. $80. Avtomat ekan.